nije imala priliku da sluša kolegu Sašu Aksentijevića. Neki od vas mene poznaju, a neki ne. Ono što su radili do sada u oblasti forenzičke revizije i sprečavanja prevara u privredi, nastavimo i dalje da radimo, samo što sada nastavimo da radimo pod CEIB-om, Centru za ekonomsko istraživanje Beograd, u Visokoj strukovnoj školi za ekonomiju upravo ovde. Vama želim danas prijetan rad. Nadam se da kamera ne smeta, ne ignorišite potpuno, jer ćemo sada filmovati sva naša predavanja koja radimo. S druge strane, Saši i ja lično mogu da kažem da je vrhunski predavač, a sad ostruci ćete vi sa njim. Pa ćemo nastaviti. Danas je ručak ovdje u školi, zbog kiša nismo htjeli da odlazimo odavde. Za sva pitanja vam ja ili neko od kolega ovog instituta ćemo pomoći. Želim vam prijetan rad. Spiskove za učešće ovdje dostavit ću kasnije, kad ću samo popuniti polje na njima. Hvala. Saša, izvolite. Hvala, Dene. Evo, dobar dan još jednom ili dobro jutro. Za vas koji se teže budite, ja sam među njima. Moje ime je Saša Aksentijević i mi ćemo se danas nekako malo družiti. Meni je osobno malo nezgodno što je katedra ovako visoko, pa onda ispada kad čovjek ode gore kao da docira. Tako zna biti po sudovima. Ja ću se zato malo šetati više ovako među vama. Ako se slažete, ja bih se prvo probao s vama dogovoriti vezano uz dinamiku, jer znam da ima ljudi koji možda dolaze izvan Beograda, imaju nekakve obaveze. Ako vi nešto imate za obaviti, ne pitajte ništa, slobodno izlazite van, telefoni i ostalo. Druga stvar, ako se slažete, pauza jedna za ručak, 12:30 do 1:30. Jel bi to odgovaralo? Bi, uglavnom. Izvolite. Da. Da, to je ono, vrat ili šija. Sat. Ako se drugi slože, može. Je, slažem se. Možemo to iskratiti na 45 minuta ako se ostali slažu. Moramo biti malo i fleksibilni, dakle, ajmo onda reći, evo, ako se svi slažu pola sata do 45, onda možemo možda malo ranije završiti. Ali jako je teško držati koncentraciju, a vidjet ćete pogotovo, evo i kolega je rekao u ovom drugom dijelu predavanja, ja ću biti direktan, dakle neke stvari koje su malo možda dosadnije nam dolaze poslije podne i poslije ručka, to je najgora moguća kombinacija. Ali eto, takav je život. Zbog toga ćemo napraviti još dvije manje pauze, 10 do 15 minuta, dakle prije i poslije. Dakle, za jedno sat i po se upoznamo i tamo sat i po otprilike nakon ručka, ako neko eventualno pušaš da zapali ili da popijemo malo vode i tako. Evo, to vam je otprilike, dakle, ta dinamika. Ja bih vas zamolio, budući da nas nema puno, a kako bih stekao neku viziju sastava samih ljudi, meni je Dejan naime rekao tko ste vi, ali bih volio eventualno čuti jednu, dvije rečenice o vama, onda bih ja predstavio sebe na kraju, pošto sam gost, da otprilike vi možete znati koje su moje reference, gdje su mi možda neke slabosti, gdje su mi možda neke jače strane. Pa eto, ako se slažete, možda da krenemo od dame. Izvolite. Vaša struka nam je u fokusu interesa. Pravno za pravosudni ispit. Hvala. Jasmina Marković, Istorijski centar Kragujevac, rukovodilac kabineta prava. Ja sam Miodrag Marković, šef kancelarije za borbu protiv korupcije opština Budva. U opštini Budva. Evo isti ovaj modul, ali i još neka druga predavanja sam održao u decembru, krajem decembra u Bečićima u hotelu i to je bilo organizirano od strane Centra za edukaciju pri Vrhovnom sudu Crne Gore. Odlična ekipa, OSC i oni su radili, bili su jako zadovoljni, tako da drago mi je da je neko iz Crne Gore došao. Sektor za unutrašnje revizije, odeljenje inspekcije koje poduzima kontrolu Brenča i upravo to istrage, interne istrage. Pravnik sa pravosudnim istragom. Svi su pravnici, za sada. Nisu, za sada. Recite mi, Luka Milinković, kolega, znate ga možda iz Komercijalne banke, pozdravite ga puno, moj prijatelj, dobar.
Eto. Bojana Palić, isto iz Komercijalne banke. Isto iz Komercijalne. Sektor unutrašnje revizije, odjeljenje inspekcije. Dobro, vi iz unutrašnje revizije, reći ću vam kasnije zašto sam digao palac gore. Izvolite. Ja sam Stanka Žilsovka, vodila službu za kontrolu poslovanja iz PD centra, inače diplomirani inženjer elektrotehnike. Recite mi, PD centar je? Privredna industrija. A, to je samo distributivni dio. Da. Okay. Dakle, u Srbiji je napravljena podjela na distributere i dobavljače struje kao priprema za privatizaciju ili liberalizaciju tržišta. Čisto radi moje informacije, je li već poslovni sektor liberaliziran, može kupovati struju na tržištu ili je samo jedan dobavljač? Govorimo o poslovnom sektoru. Samo jedan. Aha, dakle, ali nema drugih alternativnih dobavljača još. To vas još čeka. Izvolite. Ispričavam se, ja sam s vama pričao, pa... Marija Lazić, rukovodilac službe financijskog upravljanja i kontrola, diplomirani ekonomist. U istoj firmi. Isto. Ja sam Rektorka Borin, radim u Agenciji za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine na poslovnom stručnog savjetnika za pravne poslove. Pravno. Bez pravosuđa. Da. Pa, ovisi vjerojatno od države do države. Znam da u Hrvatskoj u pravilu ljudi koji imaju pravosudni idu u smjeru advokature. Dakle, za posao čak unutar poduzeća pravosudni... Da. Ja sam Miloš Vučetić, sekretar Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine. Diplomirani ekonomist. Hvala. Ja sam Bojana Panić, revizor u Finovitu, inače bavim se kontrolom pranja novca. To je ključna aktivnost. Jelena Slović, ovlašćeni revizor, isto u Finauditu i kolega isto ovlašćeni revizor, pošto je definitivno finansijska forenzika, znači antikorupcija i cijela ta tema vrlo aktualna, znači evo, mi kao deo naše kulturne edukacije došli smo. Gospođo Jelena, smijem vas pitati jednu stvar vezano uz, kad spomenite računalnu forenziku, imate li velikih problema kada morate raditi neku vrstu analiza, a podaci nisu strukturirani? Dakle, nemate informatičku podršku, nemate na dobar način napravljen ispis podataka, da ih možete lako analizirati, lako obrađivati. Govorimo o onom mehaničkom dijelu obrade financijskih izvještaja. Znate, prva pretpostavka je podaci treba da budu Da ih... nema. Znači, kod nas to još uvek nije na zadovoljavajućem nivou. Nažalost, ima čak mnogo i ručnog rada. Znači, mi smo još uvek zaista na samim početcima i da ne komentarišem da je nešto što je informaciona bezbednost u firmama prosto nezamislivo. Znači, vrlo retko se to dešava, a kamoli da podaci budu u nekom obliku koji se lako može kompjuterski obrađivati radi analize. Da, znači maksimalno neki Excel ili ručno dobijamo u vodu na papiru i znači bukvalno ručno sve dobijamo. Evo, pitam vas zato što jedan moj dobar prijatelj iz Zagreba, Dejan Gostimir se zove, on je magistrirao upravo na, postoji jedan strukturirani način zapisa podataka kako bi se kasnije moglo lakše raditi revizija, ali to podrazumijeva da programi u kojima se vode sve financijske promjene budu napisani tako da podržavaju zapravo taj jezik. XBRL se zove. I on je magistrirao baš na toj tematici i meni se nekako čini da cijela priča do naše penzije ide u tom smjeru da će vjerojatno morati postojati standard za zapis podataka baš radi toga da bi se kasnije mogla raditi revizija na lakši način. Nije tu samo revizija, tu uopšte korišćenje finansijskih podataka, bilo koja vrsta baze. Znači jedino što je iole nekako strukturirano su u Agenciji za prirodne registre što postoji ta šema finansijskih izvještaja. Međutim, to je relativno upotrebljivo. Drugo, mi imamo poseban problem, to su stalne promjene samih obrazaca. Tako da obrazci od prošle godine od ove godine su potpuno neuporedivi. Upotrebljivi su za mene, znate, ali ja znam to da čitam. Jasno, da. Za nekoga ko je prosječan korisnik, tu zaista može da se pojavi veliki problem. Znači, APL je jedina baza koja na nešto liči, ali još uvek smo jako daleko od svega toga. Znači, u prirodi toga nema. Primijetit ćete i da se ide korak natrag. U Hrvatskoj su sva poduzeća morala u jednom formatu od 2000-te negdje predavati financijske izvještaje. Ulaskom u EU 2013. jedanput je to liberalizirano i vratili smo se na period iz 90-ih. Više nemamo jedan format Excela za davanje financijskih izvještaja za
javno dionička društva, odnosno za DOO-ove, nego svako može skenirati PDF, poslat i to ulazi u bazu. Vjerovali ili ne? MRS1 to dopušta, znači vi ste slobodno Znam. kreirate Znam. hoćete Znam. samu tabelu. Mi smo navikli da će ovdje u Srbiji uvijek biti propisan obrazac. Pa je to relativno olakšavajući. Međutim, ove obrazci sada su komplikovani toliko da znači, revizori mogu da čitaju, ali ove ostali Jako teško. pomoći, da, ali znate, u liberalnoj demokratskoj državi imate pravo da izveštavate na način kako vam odgovara. Da. Doduše to otvara polje za kreaciju. Naravno. Vratit ćemo se još na to, kad se predstavim ću vam reći zbog čega. Zbog čega. Evo, moram to i moram još reći zašto sam digao prst gore za ekonomiste. Kolega? Zoran Ilić, diplomirani profesor magistar ekonomskih nauka, ovlašćeni revizor financijskih. To je najveća revizorska kuća u Srbiji, ako sam dobro shvatio. Nije? Prvi 6. Jedna od najvećih. Evo, sad je došao red da se predstavim ja vama, a onda lagano da krenemo sa ovim nekakvim uvodnim dijelom dok smo još svježi, kažemo nekakav najzabavniji dio nam upravo dolazi na početku, a kasnije ćemo vidjeti kada budemo imali sam nekakav prijedlog modela antikorupcijske revizije. On je možda malo ovako više suhoparan i morat ćete mi vi dati nekakvu povratnu informaciju, postoji li neki dio koji vas više interesira, neki dio koji vas manje interesira, da znam na šta bi stavio naglasak. Prst gore za ekonomiste, što ne znači prst dolje za inženjere ili za pravnike, je iz tog razloga što sam ja po svojoj primarnoj struci ekonomist u cijeloj vertikali. Dakle, završio sam poslovnu ekonomiju, magistrirao sam na ekonomskom fakultetu na smjeru inteligentno elektroničko poslovanje i doktorirao sam na informacijskoj sigurnosti, ali opet na ekonomskom fakultetu. Tako da cijela ta vertikala mi je bila na ekonomiji. Ono čime se formalno bavim, dakle nekako me struka profesionalno vodila kroz informatiku. Tako da sam stalno zaposlen u talijanskoj naftnoj kompaniji Eni. Vjerojatno ste čuli ili makar vidjeli njihov znak, to je onaj vuk sa 6 nogu. Imate na uljima od Adžipa, motornima, tu sličicu, bar i muški znaju, mi koji se bavimo sa servisiranjima i sličnim. Dakle, tu sam već 12 godina, pokrivam nekoliko funkcija, nekoliko imenovanja, ali glavno mi je tada sam IT menadžer, dakle osoba koja je zadužena za kompletnu informatiku našeg business unita, a koji se prostire, čisto da znate o čemu govorimo, uglavnom Europa, ovaj dio Azije gore do Kazahstana, uključujući Azerbejdžan i sjever Afrike i Bliski istok. Dakle, to je nekakvo područje koje pokriva moj odjel. Između ostaloga, predajem modeliranje poslovnih informacijskih sustava na Pomorskom fakultetu u zvanju docenta već 3. godinu i sudski vještak sam za informatiku i telekomunikacije 8 godina. Dakle, ovaj dio, odnosno priča koja se tiče revizije problema sa time na koji način dobijete podatke koje morate obrađivati mi je jako dobro poznata zapravo. I te nekakve svoje privatne aktivnosti sam podveo pod svoju firmicu koju sam osnovao prije 2 godine, Aksentijević vještačenje i savjetovanje, tako da uglavnom kada radim za državno odvjetništvo u Srbiji, to državno tužilaštvo ili za policiju ili ovako nekakve seminare, to organiziram u okviru svoje firme. Evo, to mi je nekako otprilike pregled tih nekih stvari kojima se bavim, tako da znate koji mi je background. Zadnjih 23-4 godine sam stvarno dosta toga vidio i sa različitih strana. Radio sam u dosta drugih država, dakle i u Europi i u ovim bivšim državama SFRJ. Radio sam u Bosni, u Crnoj Gori, u Srbiji, u Sloveniji, u Azerbejdžanu, Tunisu, Alžiru, Egiptu, Italiji i Njemačkoj. Dakle, to su neke države gdje sam proveo barem više od nekoliko mjeseci mora organizirati neki tim ili projekt. Sad već dolazimo lagano do teme našeg današnjeg seminara, odnosno do teme našeg današnjeg predavanja. Iz tog razloga što ćemo u samoj definiciji pojma korupcije, a ja se ne bih upuštao previše u pravne definicije, zato što kada ste s publikom koja više od vas zna o nekoj temi, onda izbjegavajte tu temu. A ja imam ovdje jako puno pravnika. Zato ja moram jako dobro paziti što pričam i svjestan sam toga. I vi me sigurno ispravite nešto pogriješim. Ja se dodirujem s pravom isključivo u dijelu sudskih vještačenja kad radim sa advokatima, sa državnim tužiteljima, s policijom. Objasnio bih vam sada kako je zapravo zamišljeno ovo predavanje. Na početku bismo pogledali nešto tih sličica i pokazatelja koji se tiču same korupcije i definirali bismo
što je zapravo korupcija, koja su to djela i malo bismo ovako ex katedra akademski probali zapravo zagrebati koje su to osnovne karakteristike same korupcije koje karakteriziraju. Zašto mi uopće smatramo korupciju nekakvim negativnim djelom? Zašto je to nešto što se uvijek i u našem govori mito i korupcija, dakle to je neka vrsta izraza koji se vrlo često koristi, što u nju spada, što ne spada i kako se zapravo taj pojam razvija, odnosno evoluira. Nakon toga bismo pogledali nekakve numeričke pokazatelje same korupcije, ja znam da ih vi vjerojatno znate koji su to sve, i pogledali bismo, ja se evo moram izvinuti kolegama iz Bosne i iz Crne Gore, nisam imao sastav po državama, pa sam se bazirao, odnosno donio sam neke najsvježije pokazatelje isključivo za Srbiju. Pokazatelji za Bosnu i za Crnu Goru, kao i za Hrvatsku, nažalost ili na sreću, su tu negdje. Sve što budem pričao za Srbiju, vi koji niste iz Srbije možete slobodno otprilike uzeti da jednako tako vrijedi i za Bosnu i za Crnu Goru. Tu negdje bismo napravili pauzu i onda poslije toga bih vam ja prezentirao jedan strukturirani model antikorupcijske revizije i njega bismo objasnili na primjeru talijanskog zakona. Zašto? Na stranu to što Italija možda nije najbolji primjer za efikasnost provođenja antikorupcijskih mjera kako u privredi, odnosno ekonomiji, tako i u politici. Njihov zakon sam i modeli koje su oni strukturirali u pokušaju borbe s tim problemom su primjer najbolje svjetske prakse, jedan od najboljih modela. To je prvi motiv. Drugi motiv je što sam ja osobno u korporaciji bio dijelom antikorupcijskog tima i vidio sam kako to zapravo funkcionira na pravom primjeru revizije unutar podružnica ili nekakvih stranih firmi u potpunom vlasništvu. Dakle, te dvije strane što sam vidio u praktičnom smislu, a s druge strane što smatram da to je jedan dosta dobar model, to me zapravo motiviralo da stavim u ovu našu prezentaciju. Tu negdje ćemo imati ručak. Sad poslijepodne idemo malo u dubinu. Vidjet ćemo što će vas više zanimati. Možemo pogledati unutar poduzeća ili institucija kako se kreće od nule. Dakle, kako se, što će možda i vas zanimati, od onog etičkog kodeksa, što se sve nalazi u etičkom kodeksu, koje su kritične, odnosno osjetljive aktivnosti. Rekao sam odmah na početku za kolegicu koja radi u nabavi da je to jedna od kritičnih aktivnosti, pogotovo ako se radi o javnoj nabavi. Pogledat ćemo te nekakve faktore koji svi utiču zapravo na nekako korporativno okruženje. Prije nego što krenemo sa ovim dijelom, htio bih vam reći da ja dolazim iz korporativnog sektora, neko bi rekao iz realne privrede ili tako nešto. Zato je moja priča možda malo više orijentirana na pod navodnicima firme, ali sve što pričam jednako tako se odnosi i na nekakve organizacije, institucije ili poduzeća u javnom vlasništvu ili nekakva tijela i organe takozvane javne vlasti. Odnosi se jednako tako na udruženja, jer postoje udruženja koja upravljaju značajnom imovinom i značajnim sredstvima. Ne znam kako je u Srbiji, ali recimo Hrvatski autoklub, odnosno Automoto Savez Srbije, ako se ne varam se zove ovdje, on je registriran kao udruženje u Hrvatskoj. Udruženje građana, a ima ogromnu imovinu, ima desetke milijuna eura u oba dvije države. Dakle, na njih se jednako tako odnosi ta priča koja se tiče nekakvog antikoruptivnog djelovanja, kao i na ove profitne firme, profitne organizacije, javne ustanove i sl. Evo, ja bih vas sada pitao šta mislite, vaša nekakva vizija osobna, ako bismo baš onako vulgarno stavili sve države svijeta na kartu, kako po pitanju korupcije stoji Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina? Gdje se nalaze sve te države? Mogu ja sjesti, vi možete nastaviti predavati. Točno. Sredina i to baš sredina sredine. Čini mi se 77. ili 78. mjesto po rangu. Ali dozvolite mi da stavim malo je software zeznut, ali snaći ćemo se. I u pravilu onih zadnjih 20-ak država su države za koje se smatra da postoji takozvana endemska korupcija. Sama korupcija ima dosta različitih tipova u kojem smjeru je mogla otići, ali ta takozvana endemska ili ukorijenjena korupcija na svim razinama korelirana je i to, onaj koeficijent korelacija, Spearman ili
ili Pearson je doslovce -1. Dakle, savršena, perfektna korelacija. Kauzalnosti nema. O tome ne možemo pričati, ali korelacija postoji. Evo, ako pogledamo Srbiju, Srbija je kao i svoje druge države tu negdje u čistoj sredini. Dakle, 78 od 175, taj nekakav rezultat, skor, kako oni ga nazivaju, 41 od 100. Rang percentila je 52%, što znači da ona dostignuta razina, ajmo reći, percepcije korupcije koja postoji u Srbiji je slična sa postignutom percepcijom u 52% svjetskih država. Dakle, tu se negdje nalazi. I vidite ovo, otvorenost državnog budžeta je oko 52%. Ne znam da li Srbija svoj državni budžet daje prije nego što se on izglasava u nekakvom obliku na internetu. U Hrvatskoj je država to krenula raditi tek možda prošle godine. Ta stavka je dosta bitna radi transparentnosti same države. Ovo je samo jedan od pokazatelja. Idemo sada krenuti malo dalje da vidimo neke analitičke pokazatelje. Evo, dakle, samo da kažem da se kod ove vrste analize gleda na statističku signifikantnost uzorka i postoji 12 izvora podataka gdje se vrše ankete, odnosno ispitivanja od fizičkih osoba do javnih poduzeća, institucija i privatnih poduzeća. Tako da metodologija obuhvaća baš cijelu državu. Većina podataka koje vam dajem odnose se na 2014. jer je tek, nemamo još podatke za naravno 2015. a ovaj za 2014. je izašao negdje u 9. 10. mjesecu 2014. Tako da znate da će ovi podaci za 2015. biti tek negdje krajem ljeta. Jedan stariji podatak koji se ne tiče CPI-a, dakle prije 4 godine 17% ljudi je platilo mito u nekoj godini. 60% ljudi prošle godine u Srbiji smatralo je da su mjere države u borbi protiv korupcije neefikasne. Gotovo pola ljudi smatra da je nivo korupcije zapravo u zadnjih 5 godina porastao, a ne smanjio se. I institucije za koje se smatra da su najviše pogođene korupcijom, državna uprava i političke stranke. U Srbiji je to državna uprava i političke stranke. Kada budemo pogledali kako cijela priča stoji u svijetu, vidit ćete vrlo jednu šaroliku sliku. Dakle, nije u svim državama ista ta priča. Ovdje se dosta slabo vidi, jer je takav slajd, međutim, neke od institucija za koje se smatra da su u Srbiji najviše pogođene korupcijom su političke stranke, parlament i vlada. Dakle, to je situacija koja je u Srbiji, a najviše povjerenja postoji u vjerska tijela, religiozna tijela, dakle u crkvu i u vojsku. Ovo je dosta tipično. Ovo vam je priča za 95% država svijeta, dakle tu nema nekakvih velikih iznimki. Najveće povjerenje vam je u vojsku, u svim državama svijeta. I vidjet ćete kasnije jedan slajd, niti u jednoj državi svijeta, tu je Afrika uključena gdje često ima državnih udara, smatra se da je vojska stup društva i nitko nema percepciju da je u vojsci najveći problem korupcije u državama. Možda malo nije baš intuitivno, barem za ove države koje su na trusnim područjima, dakle osobito Afrika gdje ima dosta državnih udara, ali tamo se očito smatra i tamo da je država nekako, da je to stup društva koji na kraju krajeva drži. Zašto je to tako? Ja vam jednostavno ne mogu pružiti objašnjenje. Rado bih komentirao, teško mi je reći. Zato što vojska nije demokratski organ, nego autokratski, rukovođen piramidom. Mislite da je to razlog? Ali ne bih htio proturječiti i jako cijenim vaše mišljenje, ali vidjet ćete da je slično i sa policijom u suprotnom smjeru. Policija je u dosta država se smatra da je nekakav drugi, treći, četvrti najkoruptivnije tijelo ili organ unutar države. Tako dok je policija bilo tako, više nije i ono tako. Iako u biti na zapadu su, ako pogledate malo, na zapadu su jako vojske također stavljene pod civilni nadzor. Kad pogledate tu organizaciju kako ide, imate civilnog ministra obrane, nema... No.
Eto. S time da vidite da je dosta korupcija prisutna na svim razinama, jer zapravo ako imate nekakve numeričke pokazatelje od 1 do 5, čak i ta vojska recimo je ocijenjena sa 2,7, što nije baš nekakva sjajna ocjena. Dakle, ipak je prisutna korupcija, ali manje nego recimo u političkim partijama ili u samoj državnoj vlasti. Sad ovako, ovdje opet imamo jednu, pogledajte, ovo tu su zapravo, imat ćemo na jednom drugom slajdu još bolje pokazano, dakle, ta tijela i kolika je zapravo razina mjerene korupcije u pojedinim ajmo reći, državnim funkcijama. Neke smo već komentirali. Pogledajte, recimo, ovdje imate pravosuđe. Nije baš sjajno. Zdravstvo. Jako loše. Pretpostavljam, u Hrvatskoj se vode velike priče sada o privatizaciji čak zdravstva. O tome koliko će zdravstvo dobiti novca iz budžeta u 2015. Sve manje i manje. Imate te takozvane soft privatizacije, znam da je to sigurno prisutno i u Srbiji, gdje doktori rade malo privatno, malo neprivatno, pa usmjeravaju ljude u svoje klinike. Siguran sam da je to i ovdje prisutno. Da, imate činjenicu da, iako vam je zagarantirano pravo na gotovo liječenje apsolutno svega, vi to pravo ne možete niti ostvariti iz N različitih razloga, ili zbog lista čekanja, ili zbog pokvarenih aparata za dijagnostiku, pa morate ići privatno se liječiti ako imate neku vrstu problema ili ako želite brzo napraviti nekakvu pretragu. Ja ću vam reći banalan primjer, dakle ja kada sam morao slikati zub, napraviti panoramsku sliku, mogao sam za 4 mjeseca je napraviti. Vi ne možete čekati 4 mjeseca, morate otići privatno. Sve te priče na kraju utiču na to da zapravo vi ne možete ostvariti neko svoje pravo, da morate ići nekakvim prečacima, a taj prečac ide ili u smjeru privatnoga i privatizacije ili ide u smjeru korupcije unutar onog sistema koji vam uslugu pružiti može, a ne pruža vam je. Ok, vidite da otprilike 40% ljudi je reklo da se u zadnje 2 godine, ovdje govorimo o periodu 2013. do 2015. da se korupcija značajno povećala. Dakle, više od 1/3 ispitanih. Ovaj slajd smo već prokomentirali, dakle da je 14-15% ljudi dalo mito prošle godine. A sad bih vam pokazao par slajdova, ja ću samo sjesti jer će mi biti koji se tiču samog svijeta. Pa ćete vidjeti kako je ova slika zapravo boje. Vidjet ćete da neke stvari su možda malo neintuitivne. Pa prije nego što pokažem neki slajd, šta mislite u kojim državama je najveći izvor korupcije u realnoj privredi? Dakle, ne u javnom sektoru, državnom sektoru, ne u edukaciji, zdravstvu i tako dalje, nego u realnoj privredi. Da. Da. Kolega, vi razmišljate 200 na sat u ovom smjeru. Da. Norveška. U Norveškoj, u Američkim državama je najjača percepcija, naravno zašto Norveška? Zbog nafte. Dakle, Norveška je država koja je negdje sve do kraja 70-ih, sredine 70-ih do otkrića nafte u Sjevernom moru bila država koja je bila možda ispod razine bivše Jugoslavije po pitanju puno ekonomskih pokazatelja. Slično kao i Finska. Finska je raspadom SSSR-a izgubila svoje glavno tržište i Finska vam je primjer države koja je 1991. Finska država nekih 4,5 milijuna stanovnika. BDP je imala kao Hrvatska. Finska je sada otišla, da je mi ne vidimo, na vrh svijeta. Još nismo tamo gdje smo bili 87. 86. po bilo kojem pitanju. Evo. Ok, pogledajte malo. 51 od 107 država smatra, kao i u Srbiji, da su političke partije izvor, odnosno političke stranke da su izvor korupcije. Tu je ta priča dosta šarolika. Meni je malo neobično, zato što sam rang Hrvatske je sličan kao Srbije, da je Hrvatska u ovoj kategoriji ispod 5%. Meni je to nejasno. Mi imamo predsjednika vlade koji se nalazi u zatvoru trenutačno bivšeg. Tako da je meni nejasno po kojoj metodologiji i zašto je Hrvatska došla ovdje, ali ponavljam, ovo je istraživanje percepcije korupcije. Možda bi to značilo da se korupcija u Hrvatskoj nalazi na nekim jako, jako visokim nivoima vlasti, a ne nalazi se na nižim. To bi mogao biti jedan od razloga, odnosno jedan od objašnjenja. Ovdje ćete također vidjeti, kao što sam rekao, perfektnu inverznu korelaciju vezano uz
BDP, zanemarimo za sada Hrvatsku, ali većina ovih država, možda je tu jedan uljez je Gruzija, su države koje imaju vrlo, vrlo visok BDP per capita realni. Dok ove države koje se nalaze na dnu spadaju čak u ono što se naziva failed states, odnosno neuspjele države po metodologiji Transparency Internationala. Ja sam vam za sada mislio samo pokazati tih par slajdova i sada prije nego što bih prepustio riječ vama za nekakve komentare, ja zapravo želim razviti diskusiju, nisam mislio doći i samo pričati sve kontraproduktivno. Mislio sam nekoliko riječi samo posvetiti samom pojmu i definiciji korupcije, odnosno šta na nju zapravo utiče. Sam pojam riječi korupcija dolazi iz latinskoga, kao i većina toga u našim jezicima, ili iz latinskog ili iz grčkog, a znači pokvareno. Dakle, nešto što je pokvareno, nešto što je kvarno. Sada, vama je jasno da sama korupcija je jako vezana uz kulturalni kontekst onog područja iz kojeg mi dolazimo. Svi mi ovdje smo nekakvi revizori, pravnici, magistri, šta god već da jesmo, radimo u nekim korporacijama, nalazimo se u nekakvim srednjim godinama i samim time naša percepcija i ono što mi nosimo sa sobom je jako pod utjecajem naše kulture i načina na koji smo mi odgojeni, gdje smo odgojeni i samim time gdje radimo. Možda vaši kolege koji rade u nekoj maloj firmi, dakle ja sam sad vozeći se od hotela Srbija do ovdje, prošao kraj 200 autopraona, njihova percepcija korupcije je posve različita nego u komercijalnoj banci. To mi je jasno. Jednako tako, svi mi dijelimo jednu zajedničku, nazovimo to pretenciozno, korporativnu kulturu. Dakle, da ja uzmem našu kolegicu ovdje iz Bosne i Hercegovine i da ja nju pošaljem sutra da sjedi u General Electricu, u nekakvoj upravi ili u odjelu za reviziju, ona se savršeno uklapa sutra. Svojim znanjem, svojim izgledom, na kraju krajeva načinom na koji je obučena i onim vokabularom i stručnošću koju zna. Dakle, imamo zajedničku kulturu, imamo zajednički način ophođenja i poslovanja u toj nekoj ekonomiji koja postoji sada u ovom trenutku. Međutim, jednako tako, svi smo mi jako etnocentrični, a to znači da svi mi jako mislimo, idemo u najboljoj vjeri za time, da je jednako tako i u svim drugim državama. Znam da ovo što pričam će se možda činiti banalno, ali vjerujte mi da nije tako. Dakle, ja sam imao tu sreću ili nesreću da sam radio u nešto tih malo država što se možda nama smatraju egzotičnim državama, a ima ih još egzotičnijih. I prije nekakvih, ne znam kada je to bilo, 7-8 godina, kada sam dobio takvu jednu vrstu zadatka u jednoj državi Centralne Azije, ja sam bio mlad, nadobudan, sad ću ja to, prepun sam bio znanja, govorim o informatici, onom mom primarnom zadatku, sad ću ja to napraviti, sad ću ja to sve riješiti, organizirati tim, riješiti probleme. Ustanovio sam da ja to sve znam napraviti, ali da ja to ne mogu ništa napraviti. Zato što rad u toj kulturi nema nikakve veze sa onim radom na koji sam ja navikao raditi s mojim kolegama. Jer mi imamo nešto neizrečeno. Vi kada pričate sa nama, vi ste recimo došli ovdje danas ujutro iz tog razloga što ste vi znali da je uobičajeno, ako vam Dejan organizira ovaj seminar, da će doći kolega koji će snimati, da će doći Saša koji će na vrijeme krenuti iz Rijeke, nisam rekao, dakle ja živim u Rijeci, jučer sam došao u Beograd, i da ću ja na vrijeme doći ovdje i ispoštovati vaš dogovor, kao što sam ja znao da će ljudi iz Srbije, Bosne i tako dalje doći ovdje na vrijeme. U toj državi 2 ili 3 sata ne znači ništa. Dakle, ja sam mogao doći recimo u 1, a da vi mene čekate, dok su, na primjer, ovi ljudi koji to slušaju mogli doći sutra jer su imali neku vrstu problema. To je samo jedan banalan primjer. Idemo sada malo natrag na korupciju. Ja sam osobno vozio se u toj državi sa kolegom gdje smo trebali sa jednog vidikovca koji se nalazi na brdu iznad grada pogledati panoramu tog velikog glavnog grada te države. I išli smo sa njegovim džipom, privatnim autom, i došli smo navečer, smo radili do 6 sati, a mi smo negdje oko 7 došli, on mi htio malo provesti da mi pokaže panoramu grada. I iza nekakvih 6,5 se spušta rampa i ne može se više autom ići na taj vidikovac gore. Potpuno normalna situacija je bila, inače tu nije bio onaj, kako zovete, stražar na ulazu. Zaštitar se kaže u Hrvatskoj. Je li je zaštitar isto? Stražar. Nije bio stražar, nego to radi policija u toj državi. On je došao i par eura mu je dao kroz prozor.
Osobno ja sam se sledio, ne zato što sam ja pretjerano moralan, nego sam se sledio zato što sam bio u autu s čovjekom koji podmićuje policajca, a ja sam stranac u toj državi. Pretpostavljate da to nije neka velika demokracija od države. Ja sam si mislio, Bože moj, ako nas ovaj sad prijavi, ja ne znam ko će me vaditi iz tog zatvora. No dobro, u svakom slučaju to je bio jedan moj dodir sa tom niskom korupcijom na toj niskoj razini. Mene osobno niko nikad nije pitao mito, niti sam mito davao, ali evo, to je bila jedna situacija koja je meni bila dosta neobična. Sam puno toga shvatio radeći s ljudima iz te države koliko su neke stvari drugačije. Dajte da vam dam još par primjera. Vi ako idete poslovati u državama zaljeva na Bliski istok, vi ne možete kao što može svaki pero iz Austrije doći u Srbiju, otvoriti d.o.o. i početi poslovati. Jel' tako? Da se temeljni kapital, otvori se firma, to otvori ili advokatura ili ako će on sam biti u hotelu tjedan dana. Crnu Goru da ne spominjem, tamo se još lakše otvaraju firme. U Hrvatskoj sad imate firme i bez temeljnog kapitala. Od prije 1.5 godinu. Doći će to i ovdje, vjerojatno ako još nije. Molim? 2 eura. Doći će to i ovdje, vrlo brzo. Super, došlo je, odlično. Da. Vi u tim državama ne možete otvoriti na taj način firmu. Vi u tim državama morate imati takozvanu firmu sponzora, što je lokalna firma sa kojom vi morate ulaziti u ugovor kod osnivanja firme i ta lokalna firma točno se zna što vama pruža. Ona vama pruža primarno kontakt sa tijelima javne uprave unutar te države. Dakle, koja god dozvola vama da treba, radna, otvaranje firme, upravljanje ljudskim resursima, HR management, recruitment, vi morate ići preko te firme. Moje osobno iskustvo, ponovno jedna centralnoazijska država. Ne možete vi doći i uzeti ugovor za mobilne telefone, ako vam treba 100 mobilnih telefona u firmi, tako što ćete ući u VIP ovdje, ili ćete otići na kiosk i kupiti 50 simova. Nema majci. Vi kada dođete tamo, vi otvorite firmu i vama je grad podijeljen na kvartove, a za svaki kvart je zadužena jedna od firmi i točno se zna da ako vama treba mobilna telefonija, vi morate ići kod gospodina X u njegovu firmu i tamo uzeti mobilne telefone po onoj cijeni koju on vama odredi. Ista priča vam je za linkove za internet, ista priča vam je za bilo koju opremu koju kupujete, trebate usluge vozača i slično. Ovo su stvari na koje naiđete u praksi i stvari koje jako odudaraju od naše etike, ma koliko vi možda mislili naša društva su korumpirana ili postoji nekako uvriježeno mišljenje, pogotovo u nekakvim laičkim raspravama. Ima još jedna druga stvar. Postoji čitava jedna disciplina. Nas su jako puno sa time driblali u firmi, pogotovo kad sam tek počeo raditi prije 12-13 godina, pa vas onda bacaju na sve koje kakve tečaje, pa imate od multikulturalnog buildinga do project managementa, do upravljanja projektima. Naš mentalitet je mentalitet koji je jako izrastao pod utjecajem vjere, na ovaj ili na ovaj način. Pritom ne govorim o religiji, nego govorim o etici vjere. Dakle, način što je moralno, a što nije. Što je unutar kršćanstva jedna jedinstvena priča. Gdje je razlika? S jedne strane imate razliku u odnosu na pravoslavlje i katoličanstvo, koji su tradicionalno usmjereni ka siromaštvu. Jel' tako? U siromaštvu je spas. Zato imate siromašne katoličke redove, govorim o kaludžerskim redovima, i imate pravoslavne monahe koji po definiciji su dobrim dijelom zavjetovani siromaštvu. S druge strane, unutar kršćanstva imate obrat toga, protestantska etika, i to su zapravo najrazvijenije države svijeta. Jer u protestantizmu se smatra moralnom i duhovnom vrlinom stjecanje bogatstva. Naravno da je u tim državama kapitalizam i zaživio. 14. stoljeće iz cehova i gildi, u Belgiji i Holandiji, a onda Engleskoj, je izrastao moderni kapitalizam. Sve što mi znamo, sve što mi baštinimo, sve što su nas tata, mama, baba, deda učili, što smo prošli na faksu, pa danas naše vlade pokušavaju napraviti ovako ili onako kulturalno naslonjeno na ono što smo mi dobili iz vjerske etike i iz onoga što smo dobili renesansom. Jer znate da je do 14. 15. stoljeća smo imali, ajde malo ranije, mračno doba srednjeg vijeka. Nakon toga etika je zapravo i ono što mi smatramo u čitavoj Europi moralnim, dakle od Balkana do Urala pa tamo do Atlantika, je zapravo naslonjeno na renesansu.
Potpuno drugu priču imamo u onim državama gdje toga nije bilo. Dakle, vi u državama Bliskog istoka ili Azije niste imali ništa od ovoga. Imate potpuno drugu religiju koja ima neka svoja druga moralna načela, pa je recimo nama jako neobično da američkog vojnika koji proganjaju talibani u Afganistanu brane lokalna plemena zato što kod njih po njihovom moralu, odnosno po njihovoj etici, čovjek koji je progonjen moraš mu dati zaklon. A to je isti čovjek na kojega bi ti plemenski starješini, odnosno ljudi s plemena u nekom drugom kontekstu pucali. I onda se oni bore sa talibanima. To je nešto što je nama jako teško za shvatiti. Jednako tako jako teško nam je shvatiti Japan i Afriku, dakle te države koje imaju jak kolektivizam u moralu, gdje zapravo čovjek nastupa ne kao ja, mi smo svi individualisti ovdje, nego nastupa u ime svog plemena, u ime svog sela. I onda imate one smiješne priče kad neki ljudi s našeg područja se ožene za neku gospođu koja je iz Afrike i onda shvate da su se oženili za cijelo selo. Jer tamo neki susjed od nekoga ima neki problem ili je bolestan i onda njega pitaju da može poslati 200 eura za liječnika. Dakle, to su neke etike koje naroda, vjera, koje nisu niti prošle kroz srednji vijek i renesansu na način kako se prošlo na području Europe i mi tu imamo potpuno drugačiju percepciju morala, a moral je ono temeljno na čemu se bazira pravo i na čemu se bazira cijela priča o korupciji. Gdje je ovdje problem? Problem nastupa u tome, vi uglavnom radite na neki način lokalno unutar Srbije, međutim problem nastupa ako vi morate raditi sa državama u kojima je etika i moral koji je vezan uz korupciju potpuno drugačiji od etike i morala unutar vaše države ili onoga što od vas traži vaše poduzeće, jer poduzeće manje više ima tu transnacionalnu etiku, korporativne logike, o čemu smo pričali kada sam govorio da bi naša kolegica ili bilo tko od vas mogao bez problema sada sa vašim znanjem i ponašanjem otići raditi bilo gdje jer ste usvojili tu jednu logiku koja je zajednička manje više u čitavom svijetu uz neke možda promjene. Recite mi zvuči li ovaj dio priče logičan? Dakle, problem nastaje onda kada vi morate primjenjivati tu vrstu pravila u jednom kontekstu priča potpuno drugačija, gdje vama kaže vaš etički kodeks ili slično, do toga ćemo doći, vi ne možete davati nikakav novac, nikakve ustupke, nikakve usluge, trgovati utjecajem i slično u odnosu na public officials, na javne dužnosnike ili kako se to već naziva, na javne ličnosti, države u kojoj poslujete. A vi znate, jer ste branch manager, jer ste direktor podružnice, da vi nećete dići tu tvornicu nikada ako se nešto ne bude platilo. I vi dolazite u koliziju interesa. Dolazite do jednog značajnog sukoba. Znate gdje vam je to isto jako prisutno? Bilo gdje vam se, to ćemo kasnije da ne otkrijem sve trikove, ali bit će vam logično. Gdje god imate neke dozvole ili licence, bilo koju vrstu dozvole koju mora izdati država, vi tu imate uskličnik veliko neboder za korupciju. Šta vam je tipični primjer u Hrvatskoj? U Hrvatskoj imate recimo tipični primjer, poznata je po nekakvom kvazi turizmu koji čini 13-14% BDP-a, dakle čak ne niti toliko značajno, ali nećemo sad ići u tom smjeru. Kada bi neki strani investitor htio doći nešto graditi na obalu, tada bi morao građevinski urbanistički plan biti donesen na način da u toj zoni može biti dozvoljena gradnja. Čak ako se prođu svi problemi i dobiju sve dozvole od centralnog ministarstva, mi imamo u Hrvatskoj županije. To je veća razina organizacije od općine. Mislim Crna Gora da nema županije, Crna Gora ima samo općine, ima općinsku organizaciju. Kako ide? Srbija ima srezove, da. To vam je ta priča. Taj mali šefić dole, kod nas je to župan, ovdje bi bio ne znam što igrač, jer je tako imenovan, tako je došao na funkciju, koji mora odobriti promjenu građevinskog urbanističkog plana da bi se moglo nešto tu graditi. Godinama vam se to ne događa, jer neko nije dobio pare ispod stola i to se zna i niko ne reagira, svake 4 godine su izbori, pojeo vuk magare. IKEA, svi znate za famoznu IKEA-u. 1992. je IKEA kupila i prema Zagrebu. I 1992. godine je IKEA počela sa gradnjom. Oni vam nisu do 1999. godine uspjeli dobiti dozvole od lokalnih šerifa kroz 3 izmjene vlasti. 7 godina. IKEA je prodala taj teren drugoj firmi, tamo vam je sad napravljena od ovog Tedeskija, mislim da i u Srbiji, negdje u Vojvodini, ovdje ima on Atlantic Grupa, distribucijski centar, jedan od tajkuna koji dolazi iz Hrvatske.
2007. 2006. IKEA je ponovno kupila teren u jednom malom naselju koje se zove Rugvica, koje se nalazi 30 km po bivšem, ja ga zovem autoput Bratstva i jedinstva, pa mlađi ne znaju uopće šta je to. Uglavnom od Zagreba prema Beogradu 30 km. I prošle godine otvorena IKEA. 22 godine. Nije IKEA sad da će donijeti neki prosperitet Hrvatskoj, ali vam želim reći, dakle, gdje imate taj nekakav dodir ili perimetar dodira između državnog i privatnog, tu iskri i tu može biti svašta. Evo, ovo tu je bio taj nekakav opći, uvodni, šareni dio o korupciji sa puno lutanja, sa puno namjernog nabacivanja nekakvih pojmova. Drugi dio predavanja ćemo krenuti u smjeru organizacije antikoruptivne revizije unutar poduzeća i kako se to stvarno radi tog talijanskog modela. A ja bih vas sada pozvao, ako vas je nešto od ovoga inspiriralo, na neku raspravu, slobodno me pitajte. Uvijek. Ja sam cijela slušala situaciju koja se desila možda pre, mislim da 3-4 godine. Jedna moja prijateljica radila je u firmi koja, Belgijanci, koji su namjeravali ovdje da investiraju između 4 i 5 miliona evra u Banatu, da grade vetroparkove. Banat je čuvan po tim jakim košavama i zaista to ima smisla raditi. Znači u opštini Banatsku jednu kavršcu koja nije razvijena i zaista, znači tu su sad poljoprivredna zona poljoprivrede koja opada jako, znači niska zaposlenost i svaka investicija je dobrodošla. Znači, nisu uspjeli posle 2 godine da se izbore, jer im je lokalni predsjednik opštine tražio 20.000 evra. I moja prijateljica je komentarisala tražila 20.000 evra, rekao, ovdje imaš 2 opcije, jedna je ili plati i se gradi investiciju tih 4-5 miliona evra, znači bilo je u pitanju proizvodnje struje. Od 2016. godine se liberalizuje, znači to znaju ove kolege. Znači naše tržište strujom i tekako ima smisla. Znači i druga opcija odustane od investicije. Oni na kraju, oni nisu imali sluh uopšte, očito da Belgijanci su možda malo netolerantni na tu temu, nisu imali sluha za to i nisu dali mito. No, posle jedno možda godinu i po dana od te situacije dotični predsjednik opštine bio uhapšen upravo za korupciju. Ono što je svakako veliki problem, verujem kod vas i ovdje, evo, IKEA je dobar primer, je da znači, ta mala korupcija 20.000 evra, koji nije mala, sprečuje investiciju... Nerazmjerna šteta. Ogromna šteta. To je doslovce kokošarenje. Kad to slušate, koji utjecaj ta investicija mogla imati pozitivan na tako jedno nerazvijeno područje? Upravo plus porezi i sva plaćanja javne koje daju takve firme. Počeo od poreza na dobit, PDV i tako dalje, znači cijela država bi definitivno profitirala. Kroz transferne efekte, jasno. Upravo. Dobro, čujte, to je vjerojatno neka manja općina. U Hrvatskoj, recimo, trenutačno je ne samo bivši predsjednik vlade, nego gradonačelnik Zagreba je u zatvoru trenutačno pod istragom. Sad su ga pustili, ajde. Ja sam htio da vas pitam. Pričali smo prije o kapitalizmu, o sistemu tamo gdje nema korupcije. Evo, uzmemo primjer Njemačke, možemo i Amerike. I ako ima korupcije, zajedno 100 papira. Ali, uzmite samo primjer Siemens. Koliko je on milijardi platio kazni zbog korupcije van Njemačke. Znači prema Brazilu, prema Kini, kako ti ljudi u svojoj zemlji nisu za korupciju, ali u ovim, da kažemo, zemljama u tranziciji vrlo rado pribjegavaju korupciji za ostvarivanje svojih interesa. Sad vi mislite da se ja nisam pripremio, da ja ne znam o čemu vi pričate. Ne znam. Čim ste se nasmijali, vidio sam da znam. Ne možete doći pred 30 ljudi koji su stariji i pametniji od vas, a da se tome pripremite. Kolega je spomenuo Siemens. Siemens je platio 1,6 milijardi eura. Siemens je trebao platiti 5 milijardi eura. Pa se nagodio. Međutim, Siemens nije platio samo 1,6, Siemens je platio 2,5 milijarde, zato što je još 900 milijuna koji ovdje nisu navedeni, su platile 4 podružnice, to je o čemu vi pričate. Radilo se o licencama za hardware za mobilnu telefoniju u periodu od 2001. do 2008.
Države su bile, ja ih ne znam sve, Venezuela, Bangladeš sigurno, i još 2 ili 3. Brazil je bio. Kostarika i neko je 5. Mongolija možda. Radilo se o 3G-u. O 3G, dakle za data opremi. Direktno mito. Dajte nam da uđemo na vaše tržište jer se zna da su to poslovi. Jednom kad si ušao više ne izlaziš. Dakle, tu si dokle god jesi. Sad imamo ovu transformaciju Telekoma u nekakve virtualne cloud ovo. Dakle, oni će zauvijek tamo ostati. I tih, da se odmah razumijemo, te 2,5 milijarde, to je najveća korporativna kazna koju je platila neka firma. Dio je bio u kešu, dio je bio u konfiskaciji profita, a dio je bio kroz povećane porezne obveze, što ćete vi koji se bavite tim bolje znati, jer automatski kada je ovo konfiscirano je povećana porezni teret na tu firmu, pa su onda to morali u sljedećem periodu nadoknaditi. Druga firma vam je KBR ili Halliburton. KBR ili Halliburton vam je firma, ako znate bivšeg američkog potpredsjednika Dicka Cheneya, famoznog, koji je bio u doba odlaska u Irak. Duga priča, jako duga priča. Oni vam se bave inženjeringom i konstrukcijama, oni vam rade cijeli Irak, Afganistan. Sve što su porušili, to sada grade. Ova 4. firma je firma u kojoj sam ja stalno zaposlen. Jedna od firmi te firme. Od ovog ostalog nam ništa nije... Marubeni, ovaj ovdje, ta cifra je i veća, odnosno ima nekoliko manjih cifri pa je ukupno bila veća. Marubeni vam je japanska konstrukcijska firma, tako da zašto njih ističem, da ne bi ispalo da su Japanci samuraji imuni na tu priču, nisu ni blizu, vjerujte. Konstrukcijska inženjerska firma, dakle govorimo o tome da pružaju usluge inženjeringa drugim firmama, između ostaloga, ne znam da li netko od vas se sjeća Plomin termoelektrana. Dakle, to je kod Labina u Istri. 2 su izgrađene u doba Jugoslavije pred raspad, 87. 88. Treća bi se trebala graditi, vidim da pratite sve. Treća bi se trebala graditi i natjecatelj glavni koji bi trebao dobiti posao je baš Marubeni. I onda između ostaloga sad zeleni neke stranke to potežu kao problem jer je Marubeni bio u jednom takvom značajnom korporativnom skandalu. Imate priče koje se tiču korupcije, tu ću stati komentar na vaše pitanje, koje nisu završile na ovoj tabli samo iz tog razloga što su ovdje završile one firme koje su uspjele platiti to i koje posluju dalje. Vi imate puno firmi koje su zbog koruptivnih skandala propale. Koga? T-Com? Da, ali ne znam na koga mislite. DT, Deutsche Telekom. Da, dobro, ali ima jednu drugu priču. Oni su imali 2001. IPO sa visokom vrijednosti dionice koja je pala na 11% vrijednosti. Htio sam zapravo ciljati recimo na najveći korporativni američki skandal. Neki od vas, vjerojatno koji ste revizori, ste čuli za njega, a to je Enron. Enron je američka energetska firma koja je Enron i Paco, 2 povezane firme. Dakle, govorimo o firmama koje vam imaju nekakvih, ja mislim da je Enron imao zadnje godine prije bankrota 2002. nekakvih 350-360 milijardi dolara prihode. Ne govorimo o žvakačama, govorimo o firmi koja ima prihode koji su 10 puta i 7 puta na nivou Hrvatska plus Srbija BDP, ukupni godišnji. Ta firma vam je propala i sad bi dugo trajalo da objasnim šta se zapravo radilo. Radilo se i o inside tradingu, radilo se o napuhavanju financijskih izvještaja. Oni koji su im bili revizori su im ujedno bili i savjetnici u području financija. Radilo se o trgovini derivatima i radilo se o manipulaciji tržištem, odnosno ono što Englezi zovu market cornering. Manipulacija tržištem znači da su oni u jednom trenutku uspjeli otkupiti sve pakete struje, a to oni iz vaših firmi koji su traderi, odnosno bave se trgovanjem struje ili će se tek baviti kod liberalizacije, jako dobro znaju. Dakle, kupili su pakete struje, napucali su cijenu gore, neke od firmi su utjerali u stečaj koji su bili manji trgovci i u jednom trenutku, to je bilo 2001. čak, ako se sjećate, je bila Kalifornija ostala u mraku. To nije bio tehnički razlog, nego je to što nije bilo kupljene struje. Onda su u javnost izašle snimke gdje se ti traderi smiju kako su uspjeli kornerirati tržište, kupiti sve pakete struje i zapravo ih držati kod sebe. Struja nije bila puštena u sustav i na taj način su umjetno dizali cijene gore. Međutim, cijela priča je pukla. Ja se ne sjećam točno, proučite malo ako želite. Enron vam je najveći korporativni skandal u povijesti kugle zemaljske sa najvećim utjecajem. On nije ovdje stavljen. Kasnije je priča završila doslovce
prva 3 ili 4 čovjeka firme u sljedećih 4 ili 5 godina svi su se ubili u zatvoru. Svi su počinili samoubojstvo u zatvoru, nitko od njih više nije u zatvoru. I tada vam je donesen famozni, opet možda netko od vas pravnika zna, Sarbanes-Oxley zakon. SOX ga nazivaju. Sarbanes-Oxley, to su imena senatora iz Amerike koji su ga predložili i to je jedan zakon koji je dosta gadan, pogotovo za nas iz IT-a, zato što firma u kojoj recimo ja radim je izlistana na njujorškoj burzi i onda sve firme i podružnice moraju svoje sustave informatike, izvještavanja i financija staviti pod zahtjeve tog Sarbanes-Oxley zakona. Između ostaloga tada su napravljene vrlo jake brane i vezano uz financijsko izvještavanje. Tada je doslovce izrijekom zakona zabranjeno da firma koja se bavi revizijom i daje mišljenje na financijskim izvještajima u nekom drugom segmentu ili na drugi oblik pruža usluge financijskog savjetovanja, što do 2001. u Americi nije bilo tako. I upravo taj Enron, odnosno Tyco, to je YCO, to je napovedana firma i koruptivni skandal u te dvije firme je bio povodom za donošenje takvog jednog zakona. To je koincidiralo sa onim .com boomom, kada su internet firme 2001. na burzi imale napucavanje cijene puta 1000 bez razloga, pa su sve propale i onda je se pojavila potreba za nekakvim dodatnim reguliranjem tržišta kao i 2008. kada su pukli derivati i tako housing bubble, odnosno balon nekretnina, ali to je već jedna druga tema. Ja ne bih više komentirao, ali uglavnom zanimljiva tema i gdje god zagrebete naći ćete neku vrstu koruptivnog skandala i činjenica je da vi očito, ako imam prijatelja puno u Norveškoj i u Švicarskoj, vi tamo sigurno da biste napravili neku sitnicu nećete trebati dati mito i neće vam ga niko ni tražiti. Tipični primjer je registracija auta, ali tako? Daj 10 eura, 15 eura, ispod možeš voziti čelavim gumama, bez kočnica nije problem. U Švicarskoj i u Norveškoj toga sigurno nema, vjerojatno bi vas gledali kao vanzemaljce, tako nešto uopće pokušate napraviti. Ali u ovim pričama je nešto potpuno drugo. U ovim sferama visokog biznisa i zato imamo onu čudnu kartu na kojoj imamo Norvešku sa tim ugovorima za Sjeverno more, odnosno koncesijama na naftna nalazišta, gdje je vrlo visoka percepcija korupcije upravo na tim nivoima. Spomenut malo znanost, to malo kopka, pa bi samo možda ovako jednu rečenicu. Imate jako puno skandala sa plagijatima doktorata. Ta priča vam je isto koruptivna priča. Zašto je koruptivna priča? Imate vi uđete u sistem doktorata da ga radite na pravom nekakvom fakultetu, kažem pravi mislim na nešto sa dobrom reputacijom, vas jednostavno zgađa i to je nešto što zapamtite za cijeli život. Vi imate, ja sam recimo 3 obrane doktorata, ne želim reći da fakultet bio neko čudo, ali tu majci, ako ne napraviš to što ti kažu, nećeš proći nikada. Imate 3 obrane teme, rezultate istraživanja i na kraju samog doktorata. Morate imati člana vijeća ili komiteta, kako želite, za obranu, koji je izvan fakulteta, pa 3 sa našeg fakulteta, pa jednoga koji je šef toga, pa našeg mentora. Dakle, rešetamo vas ovdje ne žele da vi doktorirate, mentor želi, ovi ostali ne žele da to riješite. U nekim drugim područjima i negdje drugdje to puno lakše za napraviti, pogotovo ako igra mito i korupcija. I vjerovalo ili ne, ako malo zaguglate, ako vas nešto potakne malo na traženje po internetu, vidjet ćete da koruptivnih skandala vezanih uz doktorate imate koliko hoćete u Njemačkoj. Njemačka vam je tipični primjer takve jedne države. Što? Zato što tamo opet nešto malo drugačiji mentalitet i ljudi koji se nalaze na vrhu velikih korporacija u pravilu su doktori znanosti. Kod nas to nije tako, u Njemačkoj je to uvriježeno pravilo. Pa ako imate Volkswagen ili MAN ili bilo koju veliku njemačku firmu, doktor znanosti je na vrhu, onda kad on dođe u fokus, onda on krene kopanje novinara najčešće po vašem doktoratu, pa sad hvala Bogu doktorat morate dati u PDF obliku, pa onda i novinar može vrlo lako doći do doktorata u nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici, odnosno biblioteci, pa ga ubaci, sad već imate alate za istraživanje plagijata i onda vam to bude krasna medijska priča. Tako da dosta ljudi koji su bili na vrhu njemačkih firmi, uključujući recimo Volkswagen, je bilo osuđeno za korupciju upravo iz područja
iz tog područja visokog školskog obrazovanja. Začuđujuće, mi smo u Hrvatskoj imali aferu koja se tiče nekih rubnih prodaja ispita na nivou, ono baš što bi se rekao klošarenja ili kokošarenja, dakle neki studenti i to, ali imali smo samo jedan jedini, ajmo reći, skandal, jedan jedini koji se ticao novih stupnjeva, odnosno viših stupnjeva obrazovanja, i to je bilo prije već 15 godina kada je jedan desničar u suradnji sa svojim mentorom, isto desničarem, kad govorim desničar, govorim skoro pa ekstremni desničar, i uspio dobiti na riječi magisterij i onda su ga sasjekli po novinama i to je bio jedan jedini slučaj. Tako da malo toga pozitivnog mogu reći oko organizacije države u kojoj živi, nažalost, ali mogu reći dvije stvari, to je da korupcije u visokoškolskom obrazovanju ima vrlo malo i druga stvar, prva država po broju transplantiranih organa u svijetu, što je nekakva iznimka i ne vidim u glavu da to moguće tako malo koliko loše stoji. Ali evo, to je bio isto neki komentar nekih drugih područja gdje isto možda ima korupcija, možda malo manje razmišljamo o tome. Recite mi da sve što potaknulo na razmišljanje od ovoga, imate možda još neki komentar slobodno, imamo vremena. Eto, jeste pomenuli i kako reći pravoslavna koja se bazira na isto etici, odnosno moralu. To je ista vjera. Da. Toliko je kopiju. Imali smo skandal sa Vatikanskom bankom, ovdje imamo skandal, mi u Crnoj Gori imamo skandale sa najvišim na velikog politici okupa, financija, pa korupciju. To sam čak, ja inače pratim sve i svašta, pa čak i to dijelom, da sam, sjećam se... Tako je. Onda smo imali vladiku isto vezanu uz novac, ali ne uz novac, čini mi se da je to bilo u Bosni, u Bijeli, u RS, Kačavenda, ili ne znam koji je Kačavenda, Tako da ima tih priča. Ne znam što bih vam rekao, mislim da možda nije dobro isticati tako jedan primjer, jer stvarno Hrvatska biskupska konferencija u Hrvatskoj državi, dakle, koja nema output privredni, kakav je imala 87-88, ima novu zgradu koja je talijanskim oniksom, dakle to je kamen, skoro pa dragi, ali nije daleko od toga, kompletno obložena. Ne znam što bih vam rekao na tu temu. Jedna bitna stvar, vi ćete u većini ovih sustava antikoruptivne revizije imati jednu vrlo zanimljivu definiciju koja govori da se između ostaloga u antikoruptivnu reviziju ulaze i ona djela koja poduzeća mogu počiniti, a koja usmjerena protiv, pazite sad ovo, govorimo o antikoruptivnoj reviziji u firmama, koja su usmjerena protiv demokratskog poretka. Imate, dakle, u modelu antikoruptivne revizije imate 8 ili 9 skupina djela i tu možete imati ovo mito, trgovanje, utjecaj, sve ono što znate djelom iz krivičnog zakona, ali imate i nekakva djelovanja vaše firme, dakle koju revidirate, koju auditirate, a koja su usmjerena ka podrivanju demokratskog poretka. E sad, imamo jedan mali problem, zato što recimo, to ponekad znam pitati ljudi na seminarima, neko se sjeti, Vatikan nije demokratska država. Dakle, u Vatikanu ne postoji demokratski poredak, za razliku od ovih svih naših država, gdje je Ustavom to definirano na taj način. Dakle, Vatikan je vjerska država, jednako kao što u tu kategoriju spada, na primjer, Iran. To je financijski jako moćna. I sad, vi u Vatikanu nećete baš raditi nekakve sa vašom firmom poslovu, jer je to malo više jedan trg omeđene sa zgradama. Ali jako puno međunarodnih firmi radi u Iranu. I sad zamislite vi javnog internog revizora koji ima kontrolu u svom C modelu antikoruptivne revizije gdje kaže da mora provjeriti ona kontrola da li su implementirani unutar modela antikorupcijske revizije koje se tiču podrivanja demokratskog sustava. Postoji ovako vokaran pa se napiše ona paprika da nije primjenjivo, ali eto, to je isto jedna od iznimki koja se pak tiče tog područja u kojem radite. Je definitivno, ali vidite da ipak većina ljudi ne smatra da su vjerske institucije tim izvorom korupcije. Da li su ljudi pristrani? Da li je u Hrvatskoj 91%? Najveća pomorska agencija Vatikan. Ako je Vatikan
Poštanska banka koja pola Evrope radi sa njima. Da. Ako je Mobile onaj koji je postao na 5.2 likvidiran, bila je jedna od najvećih firmi u Evropi, onda je to. I sve su povezane sa mnogim korupcijaškim skandalima. Ne napadaj ja sad katolički, nemojte da mislite. Naš isto, naš manastir Ostrog daje pare na kamatu Republici Srpskoj za penziju. Toliko ima pare da daje pare na kamatu i to za lenaški. To nisam znao. Ali ima za to što sad se dođe u Crnoj Gori i Rusiji, vjernici koji pune manastire, crkve parama, ogromna količina para. Bez ikakvog poreskog, da kažem, znači oni mogu da rade što hoće. Kad budemo krenuli malo u ovaj model poslijepodne, onda ćete vidjeti da su same firme su inače, i opet o firmama, same firme su jako fokusirane na to da probaju odijeliti ljude od gotovine. Na ovaj ili način da nema dodira s gotovinom, jer dodir, to ću sad definirati, dakle, taj kontakt sa nekim koji bi se moglo dati mito i samo imanje novca na nižem nivou su temeljni oni indikatori za korupciju. Da li ste, vi ste imali pa Slovenci, pa Bosanci, mi u Crnoj Gori ste Srbi, isto firme sa zapada koje su pravljene samo da prave pare u tim zemljama gdje taj labav... Jesam vas dobro čuo da bi prali pare? Ja sam Da bih opremeno... Znam predmete, konkretno vještačio sam u Crnoj Gori koji se tiču te problematike. Mogu vam dati primjer, ali malo možda širimo temu zato što korupcija i pranje para jesu tu negdje, to su dvije teme koje su malo odvojene. Vi možete prati pare, ali da nisu baš... Ja dozvolio da vi operete pare, trebate meni malo da date, znači to je korupcija. Gledajte ovako, nismo na kraju baš definirali šta je to korupcija. Korupcija je ono što će vam zakon reći da je korupcija. Imao sam jednog krasnog gospodina, prošle godine u ovo doba, ovih dana je bilo, jedna slična tema je bila, u Hrvatskoj imamo udruženje menadžera kvalitete, za upravljanje kvalitetom, i bila je konferencija na otoku Krku u Baški. I bio je jedan krasan gospodin iz Slovenije i on je upravitelj bolnice, ne mogu se sjetiti grad, nije, neki od većih gradova, jedan manji grad, strašno simpatičan gospodin, vrlo ovako nasmijan, veseo, i on se dignuo i nešto me pitao u tom stilu, dao mi nekakav primjer i sad kaže: Saša, pa da se vi slažete da zapravo pitanje da li nešto korupcija ili nije samo kako to zakon definira. Jer smo imali primjer da isti čin, to bi pravnici rekli, ista činidba, isti čin, ako ide preko računa firme je sve super i nije korupcija. Ako ne ide preko računa firme, radi se privatno, onda je to korupcija, čak i ako se radi o istim zapravo entitetima koji stoje iza toga. Ja sam samo rekao, Mitija se zvao gospodin, ja sam rekao gospodin Mitija, ja se slažem što drugo reći, to je upravo tako. Ali zašto? Zato što kada se nešto, idemo sad pričati otvoreno, kada se nešto nalazi unutar sustava firme, onda je to, pogotovo ako je to proknjiženo, tu već imate obično prihodovnu stranu i obično se, niko ne pere pare, teško je oprati pare u proizvodnji. Pare se uglavnom... Relativno ste upravo, izvinjavam se što vas prekidam. Znači, ovde je, vjerovatno se to dešavalo u Bosni i Crnoj Gori. Znači, kad je bila ona velika akcija gradnje, pa se gradilo u duži pokret. Do 2008. Znači, čuvena, potpuno onako poznata šema, da, znači ja sam ovde u reviziji imala konkretnu situaciju pre par godina sa